Yamponyame, Prince of Pamekra, Amano. I'm watching Eba Casafidi, so Adom 106.3 FM. Adom Ahengua name Media and pay a brow. Bishop Yaw Owusu-Ansah Media so and a Uti. Then you for it, Bishop name. And then so on the tears. Women Fellowship. Watch it, you pay some Uja home, Shanina, Riding and Coupani, so bad, you know. Say, Radia Chabio. Anyway, I also shuffle when I bet me a hair also. I buy a hop in our Kay home. When I bet me at 2 and Namon Eddie C. Bible said, and Cassa and Nemakwaha or Chinamaquaha. Cassa, a radin pa. A radin pa. And you know radin pa. James Pastor, and not anyway, a radin dia. To know Yenya, and share radin sa. What power the ever call? Pay Adiachi. One crack, Rudia Mohasi. One woman on Amohe, Amutie, Amutie, and Amohe, especially Amohe or Adom 106.3 FM. Or call Facebook. Then you know, the Asida Mera Day, or Hey, a maid so. A boy at home by or her or main so. The Bible, I dear, Wakaya home, a Tutiana, one CC. So no am riding and copa my dear chin. 1 year and a half here. Hey, the man, and come for the man, and Tonton the man. A cropon. Jonas Yano pay, why Yano pay? I knew.
wiase nyina chi wa urade munyaye kusuara ne ye dini ye anapa ye ne abusuafo ne atiefo nyina ye asedama o ye anasia ma o nkamfo ma udin ba ma ye ne angu ba ma ye tamfo who de wo pa ewe ye ho Bonyam count, Asian count, Ayan count, Asantrum count, and Pajana, Odia. There was so boy a home by Chianamosi ye. Okay, home. Come on, the Pachia, the Fred dear. Asidani Adima, Ayan Adima, and a day. Yaya Mashawansa, Yan Mashawansa, Yaya Quenya Bedia Shawansa, Yadi Fresh Shawansa, Badia Srosa, well, that you tree and I am. Bessie baby, my Sansa Trasamsa, what I would do a training and Amosi. For it is you, the Lord, that ordered the steps of the righteous. So therefore, this morning, Father, we plead that you order our steps for us. To Tianamasi, ye be a crime. Radio slow, you could just swap. I don't let be a crime. Jesus Christ, demon. I was saying, yeah, radio says, I don't radio some of your mano. What more fear? I grown also the Obediagra, Fonina also here, TV also here, and Jen also here. I was a bread. When you be Yankupon and Asuham Kadania, dear, examine fast that Mammy and Fire Radiacid. We didn't hear I jump to how the air casa from Eurade. Young group on and I'll pay and my friend show and so. Soon cry with Pedianara. The show and say, should I say, well, yes, Christo, dear. Show up my whether to me, Freddy, so I do a Freddy. Show up my how home by. I know Abraham said, or say, well, I don't catch Abraham said, I would chum anyone cut a ball. I am your shield and your exceeding reward. Ready, slow, yeah, a chum am I couldn't be at ourselves for about 20 years. My dear good Yamaya. Jesus Christ, demon. The empire one a barrier. Any barrier, never said mediasi. Adomura, for Jesus Christ, demon. My mammy back on our bonfire, my tearful, one hour share Facebook. Tis Augustina, tis Eric Nana Akumia, and Nana March Ajmai, woman in Ada, a woman share ready Yanko Ponsa, a group to say Holland, Germany, Luton, South Africa, US, Spain, France, Birmingham, Coventry. I do mean I share Radensha. Ama asofu ba Mary Echikum. Ambacho bompaye na first atifu nyina kwa Awurade Nyankopɔn. De Awurade asmaye. Wa one ya hoden na one ye mbasa. Papa wona ye dan wo. Na won so na ye wodia. Ena no pa de kese na waye amayen. Efisa wo de nkwa doma chede ache. Papa ne ayeka nyina ne se ye dawase. Ye de anyonyam ne ayeye ma wudin konkro no. Ye dawase adumra na ye srewo. Ne ye de ho ahye wonsa. Epoye atoye etifi anafo fam. Ye de obi biara ehye wo Awurade nsa. Papa se wunni mu a
yentumi enye hwe ne sa yo ntina no pay na yesrese fa wado yensa no toto ankrankra bia so awurade na be domo ye efisa wona wo de domo ye ne ayewo onyame hohon konkron wona wo boa yen wo yade yo nyina mu ene dai buewe ewiemu ma ankrankra biara na yemfa aseda ema wudin yeda wase wo Yesu Kristo dimu amen 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 Yabushia wa mo YouTube so mo betimi ahwe wo ho ano pay me wo eye emma maku yensa ne yo mbeka sapa me de me asorba mitie e ma me awon ye bompa ye mama Mary Ajekum Sofoba Mary Ajekum Krono ansia wo ma me difo sasu ye mame Sofoba ba kon kai ho ha ya chirechirefo ya ponkasi Garden City University ye mame Krista Osemensa said ya no space ni chichi na ya sensitive but you di ya won pen ho asem brother Bishop anopay de ye papa ba ye break akra ni one yen aka ho asem ena anopay ye bebo ho mpa ye pa jai mofra ni nyina kwa awurade nyankopon anim mofra de uni man se odna ba asasi so awofo ba ye odi nyina so ye ba ji se awurade bam awurade ambem pa anso mu a odi abaye nyina ba hwedu grada faso bi enu beba so Isaiah humano ani emfapem Isaiah chapter 8 verse 18 o se me wo papa na mama o se me ana wo eni emofra no anyankopon de amaye no we are signs and wonders we are for signs and wonders ti unya saadwene se me ene me ma no ensenkyere ne madia jede abrabo no sitie bia ne akwada no se de na abrabo sitie bia no onimi se ndaso bi wo ya fa kyerɛ sɛm bebrebe de akasa na anɔpɛ baako a papa mo de kasa ayɛ Genesis chapter 21 enjemudu nan no eba fom wa bra ko ba se Abraham was with Ja Mami Hagar and ne ba Ishmael kwan Diom kwan ebi omunkode jinyame na oma won pa no ani nsuo ni mami di si na betri eja oye wo mo bye mo ni awurade nko akwan mo no abrabo asetena mo no yebadumi aboabo ye ho ye ani ye ma adekwan mo no ya ho oden etumi sa na esa ede na wose ye ede ma mofrei eno na no pay ye fam maako mienu na ya ka ho asem ene ba bia mese ye hwe baako na ye gina so de abom paye zansi akasa fa water and the bread na papa ndima wo nyina ba esa okwam tiana yi si he na se ya ho oden ye de hwe ye ma ene asetena se sa okwam a me na ode na wo se ye na Abraham asore anopatutu fa paano ene ensio kotoku na ode mahega a ode si ne kon eho na omano ne abofra no ekoe na woko ede ko chinchini Bathsheba eshere so na ensio no sa ewo kotoku no mu eno uya abofra no ato odoto bi ase ena okokotena achiri beyese de woto bema beto na wose mi wunu abofra yi ewu na otena
nintenten so na omane ne so esin Adom 106.3 FM me sure say no papa bi ana maami bi amane ne so a wo su ne menti mama Krista osei mensa bo hono to fa kakra bi je say wadwen kire ho kakra fama ye na makọ ma marriage kum ho na makọ eye odifo ba sasu ho ye gidi nyina wi a na afi ya pagya ye mane nyina akọ awurade nyankopon wo ene wo ma no mo ye senkyerene ma Krista pacho mo achi me do osofo osofo me das o her voice no won say on pe no hase wo wo church ya ye kenkan here o say 17 I say and God heard the voice of the lad. God heard the voice of the lad. Na me abofra no wo ba no na nesu akola na nesu oba no so no kokotena tenten so a wo su oba no so kotena pepe so a wo su abofra na isu na oba no isu na obompa yo yi apaye na onyame Bible say God heard the voice of the lad. The voice abofra no ene raditi signs and wonders. Signs and wonders. Say ahoden ni sa na wotie mu efra urade a Jemafe na wode na ma wo no essence wo ye nsenkyerene eni anwawade enti urade hwa abofra no so na wotie because you've done your part but what be drum pamponso bi a ahoden na sa until you go back to the source which is God. Say urade wona ade ne mame me de kamede na ekọ na mahoden asasa until urade me down but I say when tie mame no what see abofra no because na wo hunu pa abofra no so pese ono so konanim e wa abrabo nim na so mame ahoden asa until he heard the voice eduru mire mu adenya wo kasa voice no ewrade tenne no wo tenne no isan say wo da uye moja toa da wo na yam no na ewrade nim nti na wonim ne no nti no wonim enane eno nim abofra ne na sede ene pia abofra no na ewrade esese ewrade hwe abofra no eso na okasa ewrade hwe abofra no okasa maami wo ho ene ba nso ho nso nyame ante maami ne ote abofra ne hawo abofra no kom maami Krista osemensana sedi wasi ya chire unyansa kitu Mary papa asumdwe nkan ba chenkan obusiafo ho yede me ba nyankopon adom ote abofra no ne the Lord heard the voice ya maru omo oni o mama ne yankasa papa radin shira me pa cho hega anamontu a otu ye no eya ade a ebo a ne ba no say ye ya wufue anamontu a yetu no emma onyame beti ye ma ne anase omonte say papa Abraham ye ne famudie na ne famudie a oyeye no esan se enipa moa entumi emboa onipa na gise onyankopon penti ekodu baabi no na nipa moa no asa but anamontu a heka etu ye no ene na no pei ye nyina ye pense mu se wo ye oba tan wo ha ye nyina ye sua ade a hega ye no eto da bi wo ho na abrabo no emunuoma sa ye de yahoden ko na epema obi wo a ojai de ye kasakasa obi wo a okohwehwe enipa moa na hega de omanani so kire ewrade osu kire ewrade oko ewrade ani wo mpai bokwan so ebi se ohun se
aduane ne insokotoko a de ma na odi si ne konso kire se na nka onim se ebetumi aboa ama ne ba no etumi atena se no esan na je se enidaso asa na enidaso sa ye no ehemfa na hega ede na ni kire ye hega amfa na ni ankire ba bia na emom ode na ni kire Awurade na esan se Awurade na de ye ne ye ma asi ho ama ensankrane ni a anwanwade enti hega frɛ Awurade no Awurade tie ne ba ne nne esan se eye Awurade na de abofra no ebedum hega na esan se hega hu kwan pa no efa so srɛ Awurade bra na ohia moa ne nti Awurade so etie abofra ne nne ebi a wo ye obatan a wotie ye na anɔpɛi ebi a mo ye couples a motie ya na anɔpɛi ebi a mo ye mo fa mo die bia enioma nasa die ahode a mo de to emofra no daache so no asa ebi a mo won twetweda mo de mo dwen eboa bebre se mo betumi me pa cho ye nyina ye nhye anamontu a hega etu ye no ema edemmoa ebre abofra no wo ha me pa cho se tebia bi wo mu sa dane wani ehye Awurade hega de abofra ne to ho na okojina baabi kotena baabi abofra ne ntentenso ho na osui esu ne kire se ode na bisade to Awurade anim na Awurade a ono ne yemboafo no oti hega ne oti abofra ne hega de abofra no kire Awurade ene tebia no opagya de ko Awurade anim na esan se Awurade na de yen asi ho ama ensankrane ni anwanwade ni nti wanyi nani na oti abofra ne na oka kire hega se mani nsuro etoda bi wo ho ma esan se ya abatan na ya hoɔden tumi senti da bia esesa hoɔden ni sa ya de yani ekire Awurade ebise se na hega nche wa na emoa wo enso hega eni ahoɔden nti wa hunu na emom ɔde na ni kire Awurade a onim ade nyina no osufre no ene nche wa na se emoa no wo na Awurade ebua no na ɔkire no na ema otumi nya ahoɔden ede to aso amen amen hi Adom 106.3 FM Adom Ahengua nim dwumadi na ye de bro Bishop Yaw Owusu-Ansah dwumadi so na wotie abusia Facebook fo nso so papa ekua kweku o say amen ama Bianca obone nsema Awurade Nyankopon say hey for the J o say God bless you Reverend and wine Josephine Ifa Yeboa say good morning daddy Edward Ofusu o say a blessed good morning to you Bishop Yaw Owusu-Ansah and your team and everyone watching. We thank God this morning for giving us life. Okay, Stephen, I say good morning. There, we thank God for this morning, please. God bless you. Eric Nana Akumia, I say hello, good morning, Papa. I'm watching you from Kasoa. Victoria, good morning. We thank God for a new day. Watching you live from Germany. Vic, I'm a Bianca. I say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. What were they riding Yanko Pansis? All right, Mama Odifoba Agnes Sesu. Was it now one number Sereno Suno and Umodiane? A sign, almost used so a sign. Fatu to yabra boni hasitina yekui esasa dia na wose amen ahwo de san ade yamenshira so me papa so ba bio wate ni ametimi aka ne se na your sister adwo aka se Bible say na mo oye moja to a woda ne yem no na ono nyame onim ni akwala ne beye wasase so and essence onim ni akwala ne be wasase so nti no na ni ye den eku no ho enti akwala bia ya wu na basase so onyankopon wo botaye bi ema no enti no ba bebre ba sada no mutimi wu obi to atimi nya miscarriage na eko ba wo baba no na just wo de wo botaye bi nti anyame asiesie dia ma wo eno nti na wo wasase so
me de beto to emra na Pharaoh eye na dwen se obeku Israel for enkwala Bible say Moses maame efa Moses ede ne kosie emra na mu odin na ni da so asa na hu abom obi adwane obi ade ne baba ma wanya 2 years ato fansan say one day ode omo ye esie essence Moses na awurade wo bibi ma no oye signs and wonders na obetro da achieve obetro Israel for abekosam ntino owro awurade emma eye Moses ma minyansa ne nimde mode Moses kosie ye na mra ye den no oja na ma Yesu o say awurade wo na ode akola na ma me se ede ma hodin asam enti mi jaya akola na ye de emma Bible so ode akola ne koto eye Pharaoh papa ebitia no na Moses fiase so ye den o tiem hallelujah amen Moses fiase so ye den o tiem na o tiem no anya ma me ni so na Moses urade tie yo Moses so na ye den urade tie ma o ma Pharaoh baba na nkasa onu ana nka opeku no ne baba ebe fa Moses ekotete no eye ni ye ma ne nyame aka fa no ho ne ye den ebe mu enti se etu ne adin a ne ode ne ma ye no ye nyae ma no edu ba bia anu ode ne ye ho ode asa no ne ode ade achede de ma ye nya ma no onu enim kwan obefa so obeden obeso onim kwan obefa so ode ombetua so onim kwan obefa so obebo ye ho ban onim kwan obefa so obebie kwan amaye me dua stress ankwala no na nia waka fo nkwala no ho na ye den abem wo de oba so yo boaf ode ama ode fa wo so ode nkwala na fa ye so sa achede na oni nyame fa yeso aboa masa achede na e won kola ni mu na ye den abem Moses maame esinkete se me maye nkumi be na nyame aka fa kola no ho no abem Moses maame mro ye na dwuye na obo abosio eta ne banachim ne su akwala su no edu awurade anim me nyame aboa Moses ma Moses nyini ye Moses be ye panyine kese a obedi domanim ma sa signs and wonders no a nyame ka fa Moses ebe mu eye adwuma sa ne ma metu na jaja mu a akayeku no na oba time papa odwen na ma ho owayem sisi ma ne ba osisa me ye bekumi kura me de me ba ye den esie na ye den no jama Yesu ma onu ankasa ye enti se do na bia ye den a ye nyan ma ne ode ma ye no na onu aba den obaye Mrs. Sofo ma memfa kakranka mama sasudie on say wo hwe verse 18 na onyame kan se mi chehiga o say sorry never abofran pija abofran left the child enti no wa brabo mu no oba tan se wa ho oden sa e wo sikasemu a na wo left no ensan nkuransha wo de be sha wo ba no ensan erade o say sorry ne pija abofran sorry ne pija abofran enti mra ahoden asa e wo sika fam no onyame ahoden doso so wo be sha abofran ni nkran se ewo mu se sika no ni hode yes nenso sorry all right break a crack no ye de be kom akobompai ye de be akobompai Anopai, I say me any more friend Yankopo de my yen century in Tianopai. What is on we are? Yes, I said ready by yen century. By yen century. All right, I was here. Baby, I will be on 1 hour more on Facebook and YouTube in Nara. I say me any but friend Yankopo de my but friend Yamedia man. Yen century. And I pay baby, I will be ara. Mammy and I papa who are the answer. But here someone. A radical check and I say, sorry, the father Frano. Yabon pioneer, the Aufunian about 10 years, quite ready, and the Ashray ready young coupon say, a mate be a word, dear son.
woman baby, I was at the house over here. Now, one with the attain quaday. And quaday, John some. Yes, no pay say urate. Kai obatembi. Kai papabi. Kai mamibi. E urade ba shefie hofo. Na fie ho no mono. Eniama ya jinsemo. Ah, mene asofuma e wa ha sei. Ne women fellowship. Ya kwa urade anim. De se Nyankopon no ne hega kasa. E ma woni wo mo kasa. Pacho ye kwa urade anim. Ya hire urade Nyankopon se. Wo mo wura fie ho. Wo bia na ho ode asa. Awufo bi ni ambata bi o ma ho ode asa. Awurade Nyankopon empagya wo mo. O ma makade Sanse ye yen senkyerene ye kwa Awurade Nyankopon ani. Don't for him because that was and I know pay. Awurade mo fra ye wadam. Ano pay wo wura. Ye pagya awa. Ye pagya busia. Ye pagya oba. Ye pagya ba. E ba Adom Ahengua ni. Ye sha no pay wo Yesu Kristo. Wona wa ha wona wa ma no ne e. Ya hodi asa. Sikafa. What yes, sir. I was so I don't pay you suffer. I don't pay you suffer. Father, we cry unto you this morning. We cry unto you this morning. We ask you, God, visit home. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, to me and pray, that's what you want to tell me. That's what you want to tell me. That's what you Oh Jesus. Oh hesabia wa bofra ba asase so. Na de wo pese abofra ne ye no se adane ye bi fufura e ha dwen pa. E bi mu de yisikasem oniska obi a single parent. Eniema mo ye den e de ama no. Anopai ye sere Awurade Nyankopon. Kwala de obaye wa fam di o. But obekọ aba de wonam unnim. Ye sere Awurade se. Ya do stress wa brabo. Ya sere Awurade se. Awurade tre won sabasam of rain. Awurade brafia ho. Awurade tre won sab. Ya senjene. Anopai ya sabon pa bi. Awurade in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We need your hand of God. We need your hand of God. We need your hand of God. We need your visitation of God. Oh God, this morning.
Bible say na Ewurade te abofra ne. Ija mo friend nyina kwa Ewurade Nyankopani. Bible says that there are signs and wonders. Yes, abofra bi kosuku. Abofra bi wo kosuku. Na dwen so ba be doctor. Na dwen so ba be lawyer. Oba be sofupani. Oba be nipa titru kese bi pa. Sa ne no. Yes, let's say Bible says, and the Lord heard the voice of the land. Yes, let's say Ewurade anopay wontie ye meine. Won tie abofra bi no onye no. Ewurade mu abofra bi. Wa ma abofra no nyansa tene de. Ewurade santa abofra bi so. Wo Yesu Kristo ni mo. Ye panya ye benya kwa Ewurade. Ewurade obi wa ne ma ne papa ko eni ho. Yesu Ewurade won ne shafo, won ne boafo. Wo Yesu Kristo ni mo. In the name of Jesus. This morning we pray. Father, we pray. We present our children and obey your papa. Panya ye benya. Yes, okay, by the way, ever trust with ye. Ebrano na swing. Yes, Ewurade ba ye senchene is as a ye ni mano. Ye ni mano. Mama Christian Pacho fetifu nyina da. Sima bompayama the voice. The Lord heard the voice. And no hono an kwadane ni no. Fom kwa Ewurade ani kwadane ni no. Ewurade ye da wase wa tumi nyina kita wo. Ewurade na no pay aba wanim. Ye bowura fie biara mu. Epeja batan awofo bia aba wanim. Ewurade yam pai bone se. Ma wa ho den eno so ma won. Ewurade se won wure efo. Na won abamu bu. Bu Ewurade a wo ye nsenkyereni Nyankopon. Aye bia fo wo kwan to ba bia kwan na no. Ewurade yam pai bone se wo bebo kwan amu. Na wa nsenkyereni ni awonwadie bi asi na wahunu se you wo Ewurade wo ka won ho ye peja ye mofra iba wanim wo their voice ye ba wanim wonne ye de ba wanim Ewurade abofra bia wo botaye ma no so de ne ba atiasefo asase so na saa so na abofra bia pesu odiye se de be ya ne jane ne na be wie pay wani die be wie pay Ewurade wona wo school mu wona wo sua adwuma wona won ko school ye peja won nyina ba wani Ewurade ye tia mu kasa sani e wuti he gabane sani e wuti Moses sani Ewurade ye sra wo abofra bi a wo su abofra bi a wakwa hohiehia mu abofra bi a nani da so asa abofra bi a watoba ha Ewurade tie won ne peja won every baby a was share for music and bia Ewurade yam pai bone say won botaye biara wode ba asase so Ewurade tie won na wontimi nantimu na wo meya adefo said ye beya wo beya nsenkyerene eni awanwade fine bonko so nya kase na bofra biara ye de ujane ya afesu otwa won ho hia yam pai bone say abofre biara ebedi ne nkwa amen na watna atiasefo asase so na wabeye botaye ntia
what the ba asasi su adominanti. Amen. Amen. All right, Abusia. Nyankopon ba man sanchene kase pa asi wo fie Hawaii. Ana pa adwumadi wona so ya slima ya de dwumadi ba. Wo fie ho. Na won so ahwe ya Facebook tumi hwe ye no. Patos AIB. Patos AIB the omo ye ne se omo de sanitizer and as a disinfectant be the dwaswa your friend no Centaur. Na za Centaur emisro open the door and do supu ha ofre 054 111 that is 341 0136 054 341 0136 ofre mo a obenya ne do supu so ni bebrebe so and as opebi a we dey call all guy shops unsabe kabi baby a opese unyan do supu na utumi boa say bia studios and as aso dem auditorium akese betumi aboa hostess ne ade nyina so to onsa frem on beba wo mu aba boa unya bia betumi aboa wo nom so yasene ma di ebrew anopai wote ye maame ma Krista o say mensa and also for ba mama Mary ejikum odifo Agnes Sasu. All right. Me need for your time, my Bishop Yaw Owusu-Ansah. Sami, Amisha. Aiwa, Amisha papa. Abusia, yan twampa yen so. Isan say me ene wo mano. Wo ene wo mano. Yen senchene.